bibia akwaba shonkon ede eba too much GHS so na sabreya me no ekase Ghana for efonyi bi ababeto eye abonten a efri eye Ohini David Empire a chese eye ni Facebook page ena aba a chese mfonyi yi efa eye ye mampanyin His Excellency na nadodankwa Otumfour Addo eho mobeka ya ebusuafo se memfa mo enko eye echire kase ebia enche ye bia na ye mfonyi bi ni videos bi bebeto abonten ede efa abaya didin ede Serwaa Broni eho an a just wo ba ye bebekeka ensimbi ede fa mampanyi bra okokota ne private jet muni ni twitwa mfonyi ebiem so obeka ensem a se efa ye papa Hobson adoye eho ekwan a wo monam so ekokohia no je ni document ne won kone ba se ensem bebeye bubuja ewo wo mayi emu na enne dey ekokopie mu ewo eye Ohini David Empire ni Facebook page eso na se wo ba bontin a wo de eye Serwaa Broni anensem ka yenim se akwa ensem ye beto abontin kokopie mu parliament ani yenim se ewu awia enisa no wasan so akwa hinyan eye emu na wo hinyan eye emu a emfonyi nu emu no obewu se eye Serwaa Broni ete honum ena ebiem nso ye mampanyi His Excellency na nadankwa Otumfour Addo ensusu eje hone no na maganafo adwene mu eye wo mo ekesene ne a wo mo dwen ho a wo mo entese ebra Ohini David edito honum no o make some comment bi ewo eye eso na say na ode etujo say asese dwa head sex scandal Serwaa Broni and Otumfour Addo at Otumfour guest house Ahunjo Kumase. Expect the video tonight 7 p.m. Ghana time. Does anyone know Otumfour guest house? Deny or confirm this picture and no NHS and someone what day to a year a jam. Now after sell or cancer and some no emra that was say a year 7 p.m. Yen share any muso the video no ebe ban me no what ekasa sabre video no entimi emma ye emmeto abonten. Then na magana for edwin ho a wo mo ente aye ase ene so mu ni se we die ebe kwame akwa ye se eye propaganda ebi ena wo mo epese wo mo nye emfa engu papa no enimu ase. Denti na dodo na ekasa abusian from beka ya enche ye bia ena eye Belinda and Miss Bob woba bonten ebe me make some allegations bi na obe make some semi ede eto abonten ede efa eye papa no scandal no ehun a just wo de etu edwa SM waye komo ache na eye Mr President ede ne ho ebe bebra eye ensem bi mu eye na adwen so obetua eye compensation bi ede amano na so all the time a obebusa eye ni sika bia no na wo de papa no saga no eye de 89 no ni payment ne ensem a ekeka eye ehun enu nti no enya de se wono obeka na no ede atum over 6 years ni ontimi enka na no emfa entum ti se ne ye ntwe ni sika amfa ama no ede a obeba bonten ye behu eye de other side of her and I say the evil side of her and no any ye nuaba Belinda and I say Miss Ball nen so much as what thing ebebeto abonten and no na amadodo na eka say say enche ye bia NDC for ensema babonten e de afa ye papa former president John Dramani Mahama ehum a che say ye Miss Ball born in Trene ama na unu say papa na saga no ne won ne ba other issues with ye papa John Dramani Mahama a wo beba bonten ababa beka edia ene na che say ye kwan bia eso no e wo say MPP for so edia enye de emma enti it could be sem MPP for ene sha say emma Miss Ball eba bonten ebebeka ensem ede efa ye former president John Dramani Mahama eno nti enam so ama NDC for enso so asheda kwakofa chire a just wo mo so aba bonten abe releasing pictures of His Excellency na nadankwa Otumfour Addo eni ebiem so Serwaa Broni said ye be ni say an ye nyina ya bro pepepe ne draw wo de aba me so me de aba enti ene ye ka we na ye ka we ni ahwe de ne de ebegu animu ase na nanim guase eni achire no eho ene edi behunu sem wan ena year 2024 so wo say kwa gina say mampanyi ana so wo gina say ye nto ne so aba wo benya nkonimdi aboten because ye nyina ye gu ye hu animu ase ye gu ye political party nanimu ase dia ene no ene na che say e best square enti say still na ba ku etimi nya ye fanka no ana so otimi edi animu dia ne ehunu say okay nipa we owodom enfamo ne nsamoni a ye beka ede afa ne ho na emfonyi we beto abonte na dodo na ebusa ese debut ana na Ghana chese dane da ye pe obi ahwe ase
ye pe will be a fumble. Ye pe bibi bone e dia fa eye obu because ye through the pictures na aba eye abonten no nkofo edu mu asukọ no wo ma chese wo mo eye photograph ne de keka eye ehun photoshop ne de wo mu no nyina no wo mu kire ma emfonyi no ye twetwe nkofo bi tie de sisi bi so an sana Ghana for do na no ebinum ehu no although say ye abaya ya na say ye ma Serwaa Broni ni mfonyi a eda wono no ye hu ne tattoo a na chese eda na chi na so ni mfonyi anka say ba bonten ebre di kan no tattoo na ye mienu but this time around no tattoo no eye ba ko e na eda e hono obeka say o say tattoo de otimi pepa e ma no eyeyem na so no ebinum hu ne say da bi wo hwe mfonyi no pa eyie na wo hwe eye the edges na otimi hu no sem will be an epe papa no any guasie, and as will be an epe say, what day a year amanyosem, and as will be and some no amanyosem, amanababaya basa, not to say, at the en guasie, at the abre a yaman penny, any a biom so na konya, what say a year a home. As will be no soon, say, I dear. 1 year ya will be to me fan show the biara day edda because e bia na no kura bi so ebeye de ewom because on to me tina say en fabricate a story no entwetwa will be tin fan si will be edde eso en fa me to hono mo keke abra wonim sa ade we enye no kure a wo wi a se hwehwemu ekọ eye akire ewia e bia na ne ho ebekwa koka eye adwamu wo mu se Ghana for e pasem na so nyoma bi wo hono mo a wo mo emfa wo mo ho enyede enhyemu ema no enye yi ntiabusuan eti eba ne sen ena se mfonyi we wo hono mo a ebra Serwaa Broni issue ne ba ye nyina no mfonyi we entimi release ama meto abonten ebra baseball ba abonten ebebe kasa ye ede efa ya Mr. President Amichemu ya former President John Dramani Mahama eho demanding for a year the ransom of money no enu emu that period na emu ena ya ma Serwaa Broni ene mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo enso emfonyi eba is there something fishy I was a yendomu esuko ana ebusia form and say we dey yentna eye eso ye bedomu esuko ye bepiepie mu na chese ye befiri mu ede aba no ye de aba besom mu say eye wo bi na ehye eye papa na nim guase eye for political gains and answer eye den na ni nyina emu ne ye de aba besom no nti menyi wa video no emfri ha won subscribe ya ye efa ema ye like the videos not share on all the social media platform no eso follow ye on your IG page and your Twitter page so @GH_media and ekria sikapa makra. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for a quadri ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pipe junction. Fanamba ne guasio, na wankasa fre, na obi another one, na me mobi kasa me frama, wankasa fre, abati